دیسە بەردەوامی بدنە دیرۆکە ئێزیدیە مە قالە چەند بەشا کردبوو نەهەژی شوڕەشە ئێزیدیا دێ سیستەما نۆلۆتێکدا چ بوو شوڕەشەکە چاوە مەشاندن ئەم بەحسا پێ بکەین. gelek memnun. Nihan tedît tarîxnas û vekuler û kesî ku em bêjin fosîl û hestî û erd kolane hinek tehlîla dikin. Tehlîlê elmî dikin piştre jî tehlîlekî em bêjin şiroveyeke tarîxî ji bo wan dikin. Tê gotin dibêjin beriya niha bi milyon û nîvek salî yani wek şikil û şema wek tevsal em bêjin wek ceset. İnsanetî ji pîramata new'ê xwe em bêjin. Veqetiya ye û Ewrîqa jiyan kiriye. Bifikire mesele şoreşa ziman niha tarîxa wê dibin heta 20-25,000 sal berî niha. Peki ew salê beriya wê hemûyî mesela însanetî hebû feqet ziman çê nebû. Tedî ziman mesela tiştekî wek mucîze ye. Mesela amûreke alavekî pê dayîn standin û me'ne dayîn û yani ziman tarîxa însanetî de şoreşa gelek mezin e. Bila hemû tarîxnasê dinyayê lêkolîn kin carekê însanê bi ziman peyivî li kur peyivî. Axaftin mesela wek zarokekî fikire carekê li kî derê peyivî ew zarok. Niha hemû delîl û îsbat ew in ku ziman ser vê axê çêbûye. Ziman, îcada ziman. Zimanê yekê Zimanê insana mesela ewa wî jî heye. Em bê delîl û îsbat napeyivin. Delîl û îsbata wî heye. Heta niha em li kî esrî ne? Ezrê mîladê em bêjin ê bîst û yekê ne qirnê bîst û yekê. Niha li Ewrîqya gelek qabîleyên Ewrîqî însana hene hê jî nizam bipeyivin. Hê jî waqewaq dikin. Waqewaqê pêk re dipeyivin. Milyona sal insana waqewaq kiriye û hereketa îşareta pêk re dipeyivîne. Milyon û nîv sal zêdetir. Zimanê yekê çi Care ekî de zimanê niha Erebî heye. ekî de ziman belkî teğeyrat çêbû bin tedî dibêjin piştî ziman çêbûne sê malbatê ziman hene. Ural Altay, Semîtîk û Aryanîk. Koka zimana koka zimanê Samî Ural Altay jî bi rêya dayîn û standinê ticarî û her wek din û koçberî û her wek dîtirê kokê zimanê wan jî ji Mezopotamiya jorî ji Aryan. Zimanê Aryanîk beleçûye. Koka zimanê Aryanîk jî zimanê êzdiya ye. Yani ev têde mübalağa nîne. Wisa ji ber xwe ve jî napeyivin. Tarîxnasê dinyayê hemûjkî heke înkar nekin, heke heqareta nekin, heke heqeta bêjin bila lêkolîn bikin ê derkeve. Ev rastiyê derkeve. Ji ber vê mesele delîl û îsbatê wê jî hene. Her nêv zimanê dinyayê hemî bigera peyvême têde hene. Mesela tenûr bi zimanekî dîtirê tu nekarî bêjî ji xêr tenûr. Rojin mesele hebû. Tedî rojin malê yekê çê dikirin qoleke grover lê dikirin. Rojê da malê nêva malê her wek dîtirin. Wek meselê sehî ictimai û heyatê wan de gelek fêda wê rojinê heye. Mesela ba mesela bay hênek, roj, dav gelek ew ê wê hene. Niha mesela saeteke em karin ser wê rojinê bipeyivin. Ew rojin bi zimana emî rojin e. Tu nikayî nav. Mesela îcadê civaka êzidiyê wan bi xwe çêkirine û zimanê xwe nav lê kirine biçine çi zimanê dinyayê de ew nav nayîne guhartin. Hinek mesela bi demê re belkî guhartinê hinek tişta çêbûne. Mesela wek aş û destar û nizamçê û mîhkût û gelek tişt belkî zimanê Erebî de niha manê wan ê cuda hene feqet ev pişt re ye. Ama gelek gotin hene hê jî zimanê dîtirê de nikarin biguharin. Nefsî gotin ceretî gotin. Ev nimûneyek e feqet mesela tedî destpêkê de me goyê caret bijin zarokê agir û rojê. Zarokê rojê. Zarokê rojê tê mane ku wan keşif kiriye ku ev roj çi qasî mezin û pîroz û qutsal e û çi qas feydê wê ji dinyayê re heye û niha elim ne? Elim niha tarîxa însanetiyê de gaye derece herî bilind. Elim çi dibêje? Dibêje bêyî fotosenteza rojê tu xulyaqet li ser kewna dinyayê ne bes dinya me de. Hemû kewnê de çê nabe. Elim niha mesela xwegihandiya vê derece feqet niha em zanin berî niha 10-15 hezar sala êzdiya keşif kiriye ku eger roj nebê şêv rojekî roj bê girtin dinya xirab e. Yani em bêjin wek zarokê rojê xwezayî wisa navlê hatiye kirin ne gotîne kam vî navil xwe nekirine. Rojê Tê mane ku keşif kirin. Keşif. Zarokê agir çi ye mesela? Niha mesela bi şiklek tebîît kî agir keşif kiriye?
نه تاریخ انسانی لکولین که مثلا کشف کردن آگر بسری شورش که گله کم مثلا يعني حتى نجي آگر کشف نبويا و ام بيجن حيوان و نبات او سر آگر ناتنا کلاندن معیده خوش رو تش نصرفانیه مجی پیش نکته مجی چا پیش که مثلا انسان کی به فکره بلا خوارنو و خوارنی کیم بخو یعنی خوارنیت هشکو خواف بخو و انسان کی دیتری خوارنو و خوارنیت بصد طبیعی و معیده بلا خوش بصرفینه بخو فکری وان بنیره مجی وان بنیره گلک جرات شما مثلا بیجن مجی روشلا داناوی تدید او شروبت آبینامه بیج مجی روشلا داناوی مجی اروپا شبدو جدایه چند خوارنه تدید زیر روشلا داناوی نیله چیه گوشت و ساور خوانده زیاده گوشت و ساور گوشت و برنج خوانید گران و نان دویچه نان بساور یجید خون تدیش وایز دیا گوتنه که زای نان بساور یجید خون این هم خوانید گران انسان لاش گرانید کن مجیج گرانید کن دیره کم رو گران او بکه گران حرکت بکه گران بفکه گران او بکه تدیش خو ام خوشی وقت جوکه ازدی بشتی برگرد جم قرارات دن جانا وقتی خودم نگارن قرارات دن گلک جرام متأخرن حقیقتا که بسا هی يعني اجبر به مثلا يعني کشف کردن اگر بسر خوا شورش کی گلکی مثلا و جامورن مثلا کدی کردن حیوان و نباتا کدی کردن مثلا هری بسیط از وان نمونات دم او نمونات هر جیوسه هر افریقیا هزار قبیله هیا حیوان نکارن کدی بکن نزانن کدی بکن چت کن مجبوره کی دارید بهنت کجن تینت خون هیجی نکارن کدی بکن هی نکارن کدی بکن اما مثلا کدی کردن حیوان بسری خوا شورشک هیچ ورد کدی بکیش ماسته ویش فیده بگیری شیره وی فیده بگیری و جاب ترین اگر تو هریاوی جیکی ورجت تفنو مثلا تدیف هموج به ایجاد یک جنی حاله کنین بسات بجن کدی کردن حیوان اجا نبات اجی ایجاد جنی کشتنو جی کردنو آنین خوارن جارکی خوارن و اجت و چاندار نیچیروانیات زرام حقیقتا کی وساجی هیا یعنی چاندا ازدیاد همان دم ده چاندا کمیه و خود سپیره جنو دایک مثلا تی مثلا بفکره تشتك نينا نمونه وينينا انسان دنيا ده نات يجي انكرن تد شي حيوانه کی خاصی بکوشی بینی بخوش برتی برچی زکی خاطر چات عقلت اینی ته وی خویی کی وی شیره وی هش کی شیره وی تزانی لیک زیده بین پش درجه ته هریا ویجه کی پشت احتیاجی بینی ولاد تشییع جیش مر لازم است برسم تبنامه نظام چه پشت درجه جل چه کی جلوبر تدینا خرقت نویز دیاده پیروزه او نموناویه مثلا خرقه فلسفه وی امد کن ام تشتی دید کن امد بیجن معنا خود دره معنا خو رشاتیه معنا خو عدمه معنا خو نظام چه ام فلسفه وید کن ام همو بصفحه آلیه سوسیولوژی و اجتماعی ده یک معنا خرقه هی اوجی جل انسان الجاره یک تاریخ انسانیتی ده برخوردگیری شریعت چه کرد اوجی مقال گیره که ازدید گلگ مرحله را جی در بازمونه اوجی هر مرحله که تاثیر لیکریه دیرو کنه گوهراندیه هر چی قصد دید تش دماد بنا اولی هنگی انسان خوازه فلسفه وی بگه مثلا خوازه معنا خلقه هنگی واقعی هایی مزنتر بگه فقط حقیقت و واقعی و تشتک اجتماعی مثلا جل انسان تاریخ انسانیتی ده پشت عیاره تتی بری عیاره برخورد کرد عیار ما جد کن عیاره حیوانش سر ما مجبور وی تشتی بکن یا وی مرن تمری سرمایه زیده و گرمایه زیده جاره که پشتی و او پرجه کرد و او کرد و هونای و نظام چه کرد و تبرو تاشی پیش اخستی و جلک چه خرقه چه کرد میشه خرقه رش آنجی سپی فرق نک اف خرقه اف جلی جاره که تاریخ مروباتی ده چه بوی ازدیاد چه کرد اف پیروزی خرقه ج نمونه ویا یعنی حوجنا که مثلا مروف شروبه دیتره چیش ویرا ببینه وقتی دیتره مثلا نمونه کدی کرنا قالك حيوانة ام نكهف النافوي ده شو ما إشارات بيكر شواجي فايدة قرنش هرياوي مويوي وقالك تشتري فايدة قرن كادي كرنا مثلا نبات قانم وجهه فلان بيفن هاي زباد بو يعني قرش داخل ناب برنش مثلا هتانك نجمش هتا نجمش ما تقول إيجاده كي نظام سينو جي جدا ما بس آسيا إن هاي زباد بيا بريده 1000 سالي برنجل القرش داخل هاتي أتشان يعني أودوي هاتنا ديتن جانمو جه القرش داغي هاتي تشاندرون منطقة روحي چيا منطقة روحي كوكا شهرستانية نولوتيكي كوكا حمد إيجادين جواكا استي يعني
کوکا همو کوکا چاند و بیرو باوریا ازدیا او در منطقه قرش داغی روحی بجاتانی کی تو تی امجین منطقه ناوین و چیا در دور اندش لو فراتی در دور اندش لو فراتی مثلا حتی درس می تو چی تو تی حتی روشاوا حتی آمده چی تو تی حتی کی زاخو پشت اب بازار هر کو چو فرابنا چون حتی بسرع يعني بدميرها وصعبنا وقت ديتر مثلا نمونا يعني تاك ام بيجن تاگانم كديكر تب سالا هر جاري عقل تاگر تنمان تخوار تشبر چان عمل يزوستاني تكاري هل جريش فقط مثلا بدمير يعني جوي زيدتر كرنات شيء مثلا فكرينا دستار بيشي خصنا دستار بساري خوش شورشك تاريخ إنسانيتي ده شورشك هري مازنه و پشتی به مثلا او مرحله وی تطورت کنه پیش تخنت کنه آش پشت نهاج بونه شرکت اگر دستار نبا اگر آشی ازدیا نبا نب خود ناد سیستم کاپیتالیسم سیستم دنیا بعام آکو آشین مزن چید کن تدی جانا روزه بلکی 10,000 گونیت ایرویگ در تخن و دیوانه نیک اوانش کورکا بابی خوافنان یفعلم او عرفان او زانبوش کی داره يعني هم جماعة قرتينا وان بيجي خستي پیش کتیه ابدا میره پیش کتیه و هاتیه و اصلی پشت کتیه دستی دزلادار و راسمالا و جواگی هاتیه قد کرد هر چقدر کیمه کیجی خدمات جواگی که لی اگر قروشه کی فدل جواگی که 350 قروشی دهن کورکا خوا او مسئله کی جدا اجبر به مسئله اب گله کی گرنگ نمونه مثلا گنم تدید به گله تشت بجرا مثلا هود و دست هود و تدکوتی و کلینی و زانم چدکی و کی ساوار بي سافر بي آر بي نظام قالك تشت مثلا علمك ايش بيرد ما من اجانا بحث علم عرفان يمكن علم عرفان شيء علم عرفان ابا مثلا ازديازانه تركي هذا سر اردي دم خودش ازديازانه تركي هاي مثلا نين تجبك تملت السر بي اردي هر حفت قاري الدنيا يجي بقره تشتی کوی ازدیا پیش خست پشتی 1000 سالی هنگ تیجی پشتی وی 3000 سالی نو پیش کتنه مثلا شورش نولوتی که الوی 20000 سال 15000 سال برین ها چی بویا لامریکا زانی کنگی چی بویا 2500 سال 1500 سال بری میلادی یعنی بری 4500 سال برین ها وی شورش نولوتی چی بویا پشتی چند هزار ساله هر یکم پشتی 15000 سالی نو وی شورش چی قطعا هاجی قد شيء نوية جينا يعني مديت يعني كتني بالي دارات يعني نزان تشتاق جدي لهنا جهة راسته هيجي أو شورش شيء نوية مخاطر حقيقة وصحيح بلكي قالك جغرافيا الدنيا إنسان قربون وشورش خو نكر نقال مخاطر جينو يتزانا بوني دار ويا مثلا موسيقى هنر موسيقى هنر مثلا نها herkes tiştekit bece fakat henek nota hatına ditin 1500 sal beri milade notayın müziki ha mesela henek kesit bejin tedit belki ما متخلف نشان dedim bejin ev insan متخلف insan indazanen علم البابانينا عرفان نينا افهما وصا قدرش برسری خود اشتاد بجن 1500 سال بری میلاد درخا لادقيا ايرو جد بيا وك يعني جمهورية اساسي لادقيا ايرو نوتاين موزيكي تديتن ايوه وقت تسمعني يعني لما اجي نفس عجمي هما مشهورة عاجز بما دلي مشاود يا ما قاروار كده مسترانغوت يا وصا هما عجمي شبار هما تشاولي هاتو نبو الشكل علم زانبون مثلا بلور ودف دفع الشباب مثلا ده موزیک تاریخ انسانیتی ده موزیک هری دست بکن بریوان موزیک نینا تاریخ انسانیتی ده مثلا لیکولین کنینا چه معنینا تدین ها گلک آلات موزیک گلک پیش کردن هب تیل و کهربا مثلا تاریخ کهربایش خود زانی نه تاریخ کهربا تشتت کهربایش خو هیچ belki ne icadı neziyana hatına tatavur kırın peşe xistin لی مثلا بری تیل بری شک ببین کمانجه که ازدی چیکن نه ازدی دیجی کمانجه نه فقط کمانجه سازه که ازدیه وقت سازه ازدی چه تامور سازه ازدیه کمانجه جی سازه ازدیه بری شک ببین کمانجه که چیکن و دوی حسبی چند مواجه کن و لیدن و خورا موزیک بکنم هزار سال یعنی belki 5,000 سال اج هستیه اوج داره اج قصبه و تشتاوان بلور چی کرنه و
dev çekirne. Dev mesela evci evet me dedi evet rıtımciyet me evet na lekolin kirne. Tişteki acayip edbece mesela jinet xwast şwan dedi çaro xut tiştawan çekeş wî çermî. Çermî hayvan. Ebdüse dara vekiriye û tiştekî paxış etke. Kevrik yani zam darekî wî çermî de dengekî xweş derit kevî. Yani numune wisa numune didin. Dengekî xweş derit kevî. Ha dibêje em karin jî tiştekî çekin. Piştre tedî wek şibhê bêjingekê darak çêkir nejdara çerm lêdana dîte dengekî gelekî xweş çêdibe. Yani nizanim eğer bilur icadê zilam avêtê mena dev icadê jinê. Yani dev û şebab tedî niha li gora van ritwelê me niha rêwresmê me niha zilam lê didin. Em bêjin fakat hakikat mesela eğer hakikat em gor hakikatê çûbana lazima heke êd şibê bê lê din zilam bana lazima ê defê lê dana jin bana wisa qewalara geriya. Fakat muxabin tedî niha bav şekî cuda heye. Wek dîtirê mesela çira na tiştê pîroz tenê em bikevin nêv tiştên dîtirê tiştê tê naskirin û em qutsal dibînin em de em bêjin dev jên bernadin. Pîroziyê wan ji kî tê mesela tiştekî te çê nekir bi te pêvek ket neda tu çima pîroz kî mesela tiştekî Emerîkaya çêkirî heta dinê ba êziya pîroz dibe televizyon mesela televizyon heqa pêş ketiye ne êzî pîroz dikin xwedê êzî pîroz nabî telefona êzî pîroz dikin herhalde mesela pêşketineke gelek em hene gelek tiştên dîtirê teynîkî hene heqa êzî çima pîroz nake ne icadê wan qîmetê wan û tiştekî balkêş e tiştekî ku êziya çê nekirî qîmet nadin ji berê mesela teknîkê zû xerat kirin dijminê teknîk kiriye yani ده شركة بشغلن برز ديارة ناقن إنجي تلفونه وتستوان خرات كن إنجي صناعات خرات كن صناعتي دي تريشي تشتكي وان شيء ناقري تشتكي تا شيء ناقي بحقيقة زي قيمتي بنزان فقط جرايك رونا هيك نزارم دافو شباب تشتك تنبورك الباطل هنك تنبور أنا البايز ديا سال زيادة ترى لزيارة تتبع تتزاني مثلا إيجادك ويا بمعنى نينا يعني شغال بيجن سازا إيزيا وإيزي دعاء لكريا وإيزي موركي والحاصل إيزي هالشيء كريا أساس أول يعني معناه ويا اجتماعي معناه ويا سوسيولوجي بلقي بدميرة وسا أنا قد بالنافي قن هذا يا دابي باراستي قن هو قصيات جي شويته نهات تشتكي تبي بك هذا بتشكر وتد نرخ دي وتديت فيدا بيشترى هاي وبيبي نابها بشكل طبيعي قن هو قصيات أبي وسا شيء به يعني أنا مثلا نمونا مثلا تشتين إيجاد ما شبه دينين دي تري ده معنى كوان زيدانينا دين دي تري زي معنى كوانينا السبب جواكين ديتري ده جزء معنى كوانيات سبب شبر وان شوارا معنى كي إفادة ناك ليش مرة تشيا مرة هزار صار مثلا تشرالي كولين بك تشرالي كولين بك كان هزار سالي إنسانية روناهيا وان تشرابي كان هزار سالي وغلوبالي كولين كان سالة وأمريكان بري جلوبال لوكاسكو تشتو أو هم فانوسكو لامبا وما تاريخي وان ليكولين تاريخي وان هكذا مثلا 200 سالی در باس نکن. پکی چند هزار سالی چرا هاتی یعنی انسان شیوه چرای خواب خستیه. آگری خواب خستیه. دیش مشته وسط دیرو. نه یعنی از خود تاریخی بدبخت نزدم بس از آرمش 15,000 20,000 سالی زیاده تر انسانیتی از چرا خستیه. چما نیپیروس به مثلا. تشته کی 20,000 سال تجه فیده کردی او مصرف کی نخوازه. مثلا نه عجیب اوی دیترژی. لامپاجی لوکاجی نزانم چیزی فانوزی و گلوبی همه تش مصرفک زیادت خواهد هزار تشتی تو گرگ نزار پیخی هاگه کهرب نبی مثلا گلوب پی نکوی گاز و نفت نزام چه نبی فقط اب گله کی بسیته تو چی مثلا خورا زیتونی خورا چینی تو عصری نیوگا عود بجن تو بگه بیشی زیت ابی داری خیلی خورا چرا خوب پیخی خلاص شو تو او نبی مثلا تا پازی خود دوتی تش خور رون چی کریه تو چه رونی خیا چرا یکی تو تفاتي كواش خراب يا أخي تشتاق جيرانات قال لك بسيط إيش برمي مثلا نزحمت وهطا حتايا تشتكي نعم مثلا سبب سؤال تكنيكا مو هو إنسانتنا بخير محتاج تشرب بديس يعني هذا تكنيك تشتاق ببي خللك شيء بس خلنا قال لك تشتاق عجيب وغريب شيء خللك شيء ببي مثلا صنعت بساكني إنسانتي همون 8 مليار كان نبخير أخوي محتاج تشرب همون شوانا هم ماجد كل زيادة بيروس مني وهركس بيروس مني اف مثلا اف ایجادک یعنی اف ایجادک جواک ازدیه ضربه ازدیه کی اف چرا چی کری همه هر دنیا همو بین اگر خوازن علمی اگر خوازن چه ری بازی دینی اگر دم لا چاو بکن کارم بجن ولا چرا نه ایجادکی جواک ازدیه